Eugene Official. Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza, nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose. Kuri mwe mwese mwakoze subscribe ndetse mwe mudahwema rwose gukora like ku nkuru zacu, mutugaragariza rwose ko mukunda ibiganiro byacu. Dukomeje kubaha ikaze ndetse rwose tunabashimira cyane uburyo ki ndetse n'uruhare mukomeje kugira muri ibi biganiro byacu. Hanyuma rero aka kanya muri gicamunsi nk'iki ngiki mumaze kwimenyera ko iyo tuje muri studio nta kindi kiba kituzanye ni update gusa. Muri iyi minsi murabizi ko update zacu zirimo kugenda zigaruka cyane cyane kuri front line ku bikomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aka kanya rero muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru, muri izi update za none, ntago ndi njyenyine muri aya makuru kuko n'ubundi twamaze kuba rwose tumara kugira gutya rwose dushaka umuvandimwe uri hano muri ibi bice uri gukurikirana ibiri kuhabera. Uyu nta wundi musanzwe mumumenyereye ku mirongo nkoranyambaga ije itandukanye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, akaba yitwa Ngoga. Yitwa Ngoga rero tayari niyo tugiye kugenda twifashisha uri hano ku kibuga cy'imirwano cyangwa se aho imirwano iri kubera. Hanyuma tugiye kugaruka ku bitero rero byaramutse n'ubundi hano muri za Minembwe. Indege ya Sukhoi ikaba n'ubundi ikomeje kugenda irasa nyuma yuko ku munsi w'ejo yarasaga, ndetse no muri amasaha bakaba tubwira ko mu by'ukuri iyi ndege ikomeje kugenda irasa ndetse ibisasu bikomeye cyane. Ku murongo wa telefone rero Ngoga yamaze kuba ahagera. Bwiriwe neza bwana Ngoga? Muraho bwana munyamakuru Eugene, ndagusunje cyane, mboneho umwanya wo kugusuhuza ndetse nkomerezaho no gusuhuza abakunzi bacu ba Eugene Official, cyane ko aribwo bwa mbere ngaragaye kuri iyi channel. Murakoze kuba mu mayikaze, nanjye ndabyakiriye. Yes bwana Ngoga, urakoze cyane rwose kuba uwemeye cyangwa se wiyemeje kuba ugiye kudufasha kugeza ku badukurikiye update zibikomeje kubera hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unyemereye rero n'ubundi watwinjiza rwose muri iyi nkuru cyangwa se muri aya makuru, cyane cyane ku bitero bikomeje kuba biri kubera rero hano muri Minembwe. Ibi bitero bikaba bimaze iminsi itari mike, ni hasi hejuru. Ngaho FARDC yavuye muri Mikenke, ngaho M23 natwirwa no bageze muri Mikenke, ejo kumva ngo bongeye bahasubiranye. Ariko none bitangaje ni bitero byatangiye kugenda bigaragaramo indege yo mu bwoko bwa Sukhoi, ndetse ikaba iri kurasa cyane bikomeye cyane hano muri santere ya Minembwe. Ndetse nk'uko tubibona ku mirongo nkoranyambaga cyangwa se ku mirongo icishwaho amakuru agiye atandukanye ku ruhande rwa ASM 23, baratangaza ko rwose iyi ndege iri kurasa bikomeye ndetse igahitana ubuzima bw'abaturage ndetse igasenya n'ibikorwa remezo. Nero nk'umuntu urimo kugenda bikurikirana, ndagira ngo tugwe umwanya utubwire uko ubu byifasha ngo muri za Minembwe, byaba ibi bitero byo mu kirere, ese hasi ku butaka ho bimeze bite? Nk'umuntu uri kubikurikirana ndetse uri hafi, ndagira ngo utugezeho ibyo bitero biri kuvugwa hano muri za Minembwe. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ndabanza mare abakunzi bacu izo mpungenge warugaragaje. Yego. Mu by'ukuri nuko ibijyanye na tekinike mu bitero, nuko imirwano imeze nka kuriya mubona habaho guhangana hagati y'amakipe abiri y'umupira w'amaguru. Yego. Bivuze yuko intsinzi irangizwa n'ifirimbi ya nyuma y'umutoza. Intsinzi irangizwa n'ifirimbi ya nyuma n'umusifuzi, buriya ubwo niko wari ushatse kuvuga. Exactly, n'umusifuzi. Murakoze cyane ku musora aho ngaho. Icyo nshaka kuvuga nuko n'intambara niko bimeze, ni kuvuga ngo uyu munsi ushobora kugaba igitero gatsinda, ejo bakagukuraho waruri, kugeza rero ku munota wa nyuma aho uwegukanye intsinzi aba yegukanye n'agace barwaniraga. Ariko bwana Ngoga, ndimo ndumva amajwi rimwe riri kujya hejuru ubundi rigasa n'irimuze, sinzi niba ari ikibazo cya mikoro urimo urakoresha cyangwa se cya telefone, ariko ndumva ijwi riri hasi cyane, biragusaba kuza kongera ijwi ho gato nibura.
urakoze cyane bwana munyamakuru. Ikigaragara bishobora kuba ari ibyuma bishobora kuba bishaka kudutenguha, nawe ubundi ndatekereza yuko sinzi nimba muri kunyumva neza. ahangaha ni oke, bimeze neza kabisa, birimo biraripira pe cyane. Rero aha rero icyo twavuga rero dukomoje mu mirwano ibera hano mu misozi ya Minembwe, nuko dusanzwe tubibagezaho, nuko hano mu misozi ya Minembwe ni agace kagizwe n'imisozi itandukanye ihuriwemo ndetse na teritware zigera kuri 3, kuko hari teritware ya Uvira, hari teritware ya Mwenga, nuko wari ubikomejeho, nuko buri munsi hahora hari ibitero byo ku butaka, ariko cyane cyane ibitero bihinganje cyane ni ibitero byo mu kirere bikoreshejwe sukoyi, uretse ko ubundi bushya butangiye kwisubiraho bwo kongera kuzana indege zo mu bwoko mbere bakoreshaga drone, ubu rero batangiye no kuzana sukoyi ku ruhande rwa FARDC na FDLR. Muri urwo rwego rero hano muri Minembwe habaye ibitero muri iyi minsi ibiri kugeza kuri uyu munsi. Ibitero byari bikomeza kugeza saa 7 z'amanywa, n'ubundi mu bitero byahozagaho. Ibi bitero rero twababwira byabaye hano muri Minembwe, mu bice bya Minembwe bikunze kwisubira mu bice bimwe aribyo by'ibi ngibi bikurikira. Habaye rero ibitero bikomeye cyane mu gace ka Gakenke, agace ka Rubemba, agace ka Kalingi, agace ka Ilundu, agace ka Bidegu. Hano mu Bidegu ni naho hari amazu yari yaratundikiwemo bamwe mu baturage baturutse mu mihana itandukanye b'impunzi. Noneho hakaza n'agace ka Karongi. Rero izo suko rero zakoreshejwe na drone, bwana munyamakuru namwe bakunzi bacu, nk'uko intego ya Tshisekedi nuko byanga byakunda agomba kwigarurira agace ka Minembwe. So rero ikijyanye na infantry cyangwa se intambara yo ku butaka, ikigaragara nuko ingabo za FARDC na coalition ibijyanye na force terrestre cyangwa se ibijyanye n'intambara zo ku butaka zamaze gusa naho bibananiye, bityo biba ngombwa ko niho batangira gukoresha icyo bita air force. Izo air force rero ikigaragara rero nuko birimo ingaruka zo kurimbura imbaga z'abaturage nk'uko babivuze, ndetse n'ibikorwa remezo n'amatungo. Aho ari kwinjira abaturage bayo bari mu butaka bwayo birababaje cyane bwana munyamakuru. Hano rero muri izi drone rero zakoreshejwe nuko zabashije gusenya ikigo cy'amashuri ubwo bari bari muri examen d'etat, biba ngombwa ko barasa ikompora risenya amashuri, abana bagera kuri 6 barakomereka, abandi barirukanka 5 barahamuka ubutu birangira. Noneho n'izo drone mu gace ka Bidegu zarashe aho ngaho kuri nk'uko muri rusange ibyangiritse byose kugeza mu masaa 7 y'aya manywa nk'uko twabihawe muri raporo, nuko 5 barahamuka, abagore barahamuka nabwo barahunga. Amazu agera kuri 25 yabashije gusenywa n'izo drone n'iyo sukoyi, ndetse abaturage bagera ku 9 nabo barakomereka. Muri rusange mu baturage bakomeretse ni 15, harimo abanyeshuri ndetse n'abo baturage 9, ndetse agahamuka abanyeshuri 5, haraswa inka 10 n'amazu 25 yabashije gusenywa muri ibyo bitero, muri ibyo bice nk'uko twabibabwiye. Murakoze. Urakoze cyane bwana Ngoga. Ibyo ni ibitero n'ubundi biri kugenda byibanda cyangwa se biri kugenda bigaruka hano mu by'ukuri, cyangwa se ubona ko izi ngabo ziri gukoresha ikirere nyuma y'uko wari ubikomojeho ko hasi ku butaka mu by'ukuri. Ku bantu badukurikiye, niki twababwira kubera iki aba bagabo cyangwa se izi ngabo ziri gushakisha cyane uburyo ki zigomba gufata hano muri Minembwe centre? Kubera iki
baturutse imihana igiye itandukanye bashaka kugira ngo barebe ko iyi santire ya Minembwe mu by'ukuri bayigarurira. Ubundi vuze iki iyi santire ya Minembwe kuri izi ngabo cyangwa se kuri uruzi impande zombi zihanganye? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo twabwira abakunzi bacu bafite izo mpungenge, centre ya Minembwe ni centre ikomeye cyane. Bimwe twavuga muri centre ya Minembwe mu bikorwa remezo biriyo kandi byangombwa cyane ni ibijyanye n'ikibuga cy'indege cya Minembwe. Kiriya kibuga rero cy'indege cya Minembwe cyumvikana yuko twababwiye yuko Minembwe igizwe na teritware zigera kuri 3 ziyigose. Bivuze yuko hari teritware ya Mwenga. Teritware ya Mwenga ikigaragara icyicaro gikuru cyayo kiri Kamituga aho bita Burega abahazi. So rero teritware ya Fizi icyicaro cyayo kiri muri Fizi. Teritware ya Uvira icyicaro cyayo birumvikana iri Uvira. Sasa muri ibyo bitaro bya Fizi na Mwenga hariyo ibirombe byinshi by'amabuye y'agaciro ahitwa za Mukela, ahitwa za Salamabira n'ibindi bice byegera ibice ujyaza urenze za Nzibira winjira za Manyema. So rero icyumvikana icyo kibuga cy'indege, ayo mabuye y'agaciro asarurwa muri ibyo birombe bitandukanye. Aho niho Kinshasa yazanaga indege zikava Kinshasa zikaza ku kibuga cy'indege cya Kavumu i Bukavu zikaza mu Minembwe, hanyuma zikaba ariho zipakira amabuye y'agaciro bayakomezanya mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cya Melchior Ndadaye ndetse ni Dar es Salaam aho ngaho muri Tanzania. So rero icyumvikana ko ni uko icyo kibuga cy'indege ntabwo ari izo nyungu gusa bafite, kuko hari n'ibicuruzwa biva za Kinshasa za Kisangani n'ahandi bikaza ku kibuga cy'indege cya Kavumu i Bukavu. Hari abagenzi ari ibicuruzwa bikazanwa aho ngaho mu Minembwe bikabafasha kugira ngo babashe kuba babigeza ku baturage bo muri izo teritware zo muri iyo misozi twababwiye, harimo za Mwenga, harimo za ukomeje imbere paka ugenda ugahuza na Manyema. So rero bwana munyamakuru, icyumvikana rero icyo kibuga cy'indege ku bijyanye amabuye y'agaciro gifite akamaro. Ikindi cya kabiri, ikibuga cy'indege cya Minembwe gifite agaciro ku bijyanye na transport, urujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Ikindi cya gatatu, mu mugambi w'Ububiligi bafitanye n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Congo na Tanzania, nuko aricyo kibuga cyagombaga gukoreshwa mu kugaba ibitero igihugu cy'u Rwanda. So rero icyumvikana rero murumva yuko ikibuga cy'indege ari ikibuga kiri very important, gifite akamaro karenze ku buryo Tshisekedi agikeneye ku bubi na bwiza abifashijwemo n'Ababiligi n'Abarundi. Na ni nayo mpamvu mubona ingabo z'u Burundi, ingabo za Tanzania bakomeza bajya gutanga reinforcement muri Congo, kuko babona yuko ibyari inyungu zabyo byahombejwe n'icyo kibuga cy'indege badafite kiri mu Minembwe. Bwana munyamakuru, ndatekereza mu ncamake tuzagenda tubisobanura mu buryo bwagutse. Icyo nicyo nakugaragariza akamaro k'ikibuga cy'indege nk'uko warugimbakije. Yes, Bwana Ngoga, tubwire nanone muri ibi bitero hari ibitero biherutse kuba muri za Mikenke, n'ubundi byari bigamije kugira ngo mu by'ukuri cyangwa se byabaye bisaba ko banakoresha hasi ku butaka. Hari imirwano yabaye ku munsi w'ejo iba mu duce tugiye dutandukanye, aho twabonye bagiye barwanira ndetse yewe hasi ku butaka ahantu bita ngo muri ahitwa aho za Bidegu nahe hose. Ese ripoti ya risasi na mageruhi, icyo bita ngo ni enemy report, byo bihagaze bite ku ruhande rw'abahanganye? Urakoze cyane bwana munyamakuru, tutarinjira muri aka gace ka Kaziba kuko nako kari mu misozi ya Minembwe kandi ni umujyi ukomeye cyane. Warumbajije ku bijyanye na Mikenke, nuko twagiye tubagezaho amakuru mu bihe bitandukanye. Twababwiye yuko mu by'ukuri aho ngaho icyo nashaka kubabwira ni iki kugira ngo mbahe ishusho rusange mbese yo muri ako gace ka Minembwe. Mu gace rero ka Minembwe ni agace kagoye cyane kuko ni agace, ni ibice bibiri muri geography. Hari aho bita muri Haut Plateau na Moyen Plateau. Ni ukuvuga ngo imiterere yaho ni imiterere y'imisozi miremire
ndetse n'imisozi iringaniye kandi igizwe n'amashyamba n'imyonga n'ibibira. So rero icyumvikana nuko mu bice byinshi by'aho ngaho mu bice bya Minembwe usanga agace kamwe karimo ingabo za M23 na twirwanaho mu masantere akomeye, ariko mu mashyamba ari aho ngaho hasi no mu tundi dusantere tudafatika turi hafi aho ugasanga no muri iyo myonga harimo FRDC, FDLR, FDNB na Wazalendo. So rero icyumvikana nuko aho rero muri ibyo bice bumva bya Mikenke M23 ndetse no twirwanaho baba bafite igice kimwe, ariko ugasanga ikindi gice kirimo FRDC na coalition. Bikaba ngombwa rero mu mirwano yacu ni ukuvuga kugira ngo uzabashe gutsimbura umwanzi burundu n'imiterere y'imisozi n'amashyamba bisa nk'aho bikomeye cyane. Ariko gusa icyo umuntu akomeraho ni amasantere ari strategique n'imisozi strategique ishobora kugufasha kugaragaza yuko ufite tere. Ni muri urwo rwego rero muri iyo mirwano yabereye mu Mikenke aho hari igice kimwe kirimo M23 na twirwanaho, ikindi gice kikabamo FRDC na coalition. Mu mirwano rero yahabaye byabaye ngombwa ko mu masaha atarenga 3 nk'uko Afande Rugabo yabivuze, Koloneli abari n'abamuvugizi wa twirwanaho nuko yigeze kubivuga nuko mu mirwano barwanye muri ayo masaha atarenga 3 bari bamaze gukura FRDC mu birindiro aho ngaho muri Mikenke. Ariko nanone FRDC nayo yaje gukora revanche kugira ngo nayo ibashe gusubirana yatere ndetse banabashe no gusubiza inyuma ingabo za AFC M23. Kugeza rero kuri uyu munota rero icyo AFC iri gukora ni defensive offensive, nuko na FRDC naho na coalition bari gukora defensive na offensive. Bivuze ngo kurinda ibirindiro wari urimo no kwataka banakwataka bagukuramo kongera ukagaba nawe. Urumva ko uwo mukino n'ukomeje kuba mu bice bya Mikenke, ariko kugeza kuri uyu munota tuvugana Mikenke en general iri mu maboko ya AFC M23. Murakoze bwana munyamakuru. Yes, reka rero twinjire twigarukire tuze hano hantu bita muri Kaziba, naho ndabona rwose ngo ni muri za Minembwe. Waruvuze ko naho rwose hari amakuru kandi koko ndabona naho hari inkuru zikomeye cyane, aho rero bivugwa ko FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo nabo ngo rwose bagabye ibitero bikomeye cyane kuri M23 ndetse na twirwana hano muri za Kaziba. Ndagira ngo utubwire cyangwa se ubwire abadukurikiye ese ibi bitero babigabye baturutse he, babigabye mu buhe buryo, ese twirwana na M23 ni gute babashe mu by'ukuri kuba bahangana n'ibi bitero? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ahangaha icyo twavuga nuko ikigaragara guverinoma ya Kinshasa byanga byakunda irashaka ibice bitandukanye, yaba Masisi nk'uko ishaka Masisi, uko ishaka Rucuru, uko ishaka Nyiragongo, ni nako ishaka Minembwe, kandi Minembwe birumvikana ko ifite umwihariko, ndetse n'agace ka Nzibira kuko gafite icyo kavuze, kuko aho ngaho muri Minembwe ujya Nzibira ni nawo mu nkanda cyangwa se itinerere ikomeza ishobora korohereza AFC M23 kujya gufata Manyema n'inzira zindi, cyangwa se FRDC na coalition nabo gushobora gukingira kugira ngo AFC M23 na twirwaneho batazabasha kwinjira muri Manyema ngo bajye gufata Kindu. So rero bwana munyamakuru nuko wabivuze, ahangaha muri aka gace ka Kaziba hano FRDC, FDLR, FDNB na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye cyane, kuko hano imirwano igenderaho nikagira ngo ni gusubiramo, nuko nababwiye ko bakubita bakagaruka, abandi bagakubita bakongera bakagaruka. Ariko kugeza kuri uyu munota imirwano iri tarentry, aho ingabo za FRDC zashaka kuza kwiherera ziza kugabana none kongera kugaba igitero muri kano gace ka Kaziba, cyane ko bahahuriye n'uruva gusenya ibikize, bifuza noneho kuza gukora revanche kugira ngo babashe gufata kano gace. FRDC rero, FDLR, FDNB na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu birindiro bya M23 na twirwaneho mu gace ka Kaziba. Aha rero baza kugaba ibi bitero rero bari baturutse muri teritwari ya Mwenga mu gace ka Muhuzi n'agace ka Ruhinja. Ahangaha utu duce uko ari tubiri ni utwo muri teritwari ya Mwenga. Nuko rero kugaba ibi bitero rero kugira ngo bajye gufata Kaziba
baje gusanga AFC M23 nicyo tujya tuvuga buri gihe ndavuga ngo buriya bwana munyamakuru intsinzi ya mbere mu ntambara ni intelligence. Iyo ufite amakuru afatika kuri mugenzi wawe ukamenya uko yaraye uko yiriwe n'ibyo agambiriye gukora, ibyo ngibyo uba ufite 50%. 50% ibisigaye kuri tere. Ni muri urwo rwego rero basanze AFC M23 ndetse na twirwane bari bari bariteguye ku buryo bari barateze mu nzira zigera kuri esheshatu bagateza ambush. Ubwo rero turutse muri ako gace ka Buhuzi n'agace ka Ruhinja ko muri teritwari ya Mwenga basanze babateze ambush muri utwo duce. Bwana munyamakuru, ikintu cyabaye AFC M23 ni ukuvuga ngo iyi mirwano iri gukora iyi strategy na technique iri gukora ya guerilla, amaherezo bizandikwa mu bitabo mpuzamahanga kuko bari gukora udutende kimwe tudasanzwe. Muri izo ambush barakubita inshuro ku buryo muri iyo mirwano itafashe n'iminota 50, muri minota 45 tayari imirwano yari irangiye muri ako gace. Ahangaha rero nibyo mubwira, ahangaha abahazi muri ibyo bice abazi kano gace n'ababwiye Kaziba n'aka gace ko muri Mwenga ka Buhuzi na Ruhinja, ubu ndi kuvuga gutasa naho nabo abahazi barimo barahari babakubise muri kubakubita. Inyuma y'ibi bice hari agace, hari ikiyaga cyitwa Muhembe. Ako kayaga barakabona, babakubise baroha muri ako kayaga ka Muhembe. Ndakubwiza ukuri ku buryo amazi imirambo yabafite kurohama muri ako kayaga ka Muhembe iyo ntabwo igira ingano kuko ntabwo babashije kuduha iyo mibare. So rero muri uku kubakubita babambutsa babarenza ako kayaga kuko jisho kumbe banahasize n'amato biteguye ko nibakora wiziyo babona uburyo bwo kwise. Ariko rero ayo mato kugira ngo babashe kwiyurira ngo babashe kwambuka ko kuzi ntabwo byari gukunda. So rero bwana munyamakuru, nuko ikigaragara nuko bamaye muri ripoti ya Bisasi na Majeruni nuko AFC M23 yishe FARDC 72, yica FDLR 54, yica FDLR 66, hafatwa Mateka 46. So rero bwana munyamakuru, na FDLR zafere kasubiremo FARDC ni 72 baguye 56, ni FDLB 66, ni FDLR Wazalendo ni 49, hafatwa Mateka y'abasirikare bagera kuri 40, hari n'icumi y'Abarundi 22 ba Wazalendo na FARDC 18. Bwana munyamakuru, namwe bakozi bacu, icyo nicyo nabasha kubagezaho muri iyo mirwano yabereye muri ako gace ka Kaziba. Murakoze. Ndumva rwose aho ngaho byari ibindi ndumva rwose hano hantu urimo urabikurikirana neza gatanu kuri kagenzi kako. Ariko nanone twanagaruka n'ubundi dusa byo hose urasanga imirwano iri muri Minembwe, ubanza Minembwe ari hanini cyane kuko ngubu hano ndimo ndabona ibindi bitero byabaye ahantu ngo bita ngo ni ngo byagabwe ngo na FARDC, FDNB, FDLR ndetse na P5 na Wazalendo bagabye ibitero ngo ibitero mu ahitwa mu Rurambo. Aha ngo ni mu gace bita ngo ni Gahoho, ngo niba ari Gahohoro niba ari Gahoro. Aka gace urabona ko kakaba kaberemo imirwano. Aka gace kari muri groupe yitwa ngo ni Kigoma. Aha hantu ngo naho habaye isibaniro. Iyi mirwano y'aha hantu yo niki uri buyibwire kuba dukurikiye? Urakoze cyane. Minembwe iyo tuvuga ngo ni nkaho ari ko yihariye ibitero bifite ikingiro, kuko nakubwiye yuko Minembwe twavuga yuko iri hagati ya teritware zigera kuri 3. Urabyumva rero ko ibitero bimwe mu kanya byari biturutse Mwenga, ibindi bigomba guturuka Fizi, n'ibindi bigaturuka muri teritware ya Uvira. So rero bwana munyamakuru, icyo twavuga nuko birumvikana yuko nakubwiye yuko target ya Tshisekedi Ndayishimiye na Samia Suluhu anda responsibility y'ababiligi mu migambi yabo yo kuba bahungabanya igihugu cy'u Rwanda, kuba babona atake nziza nk'uko nabibabwiye mbere, ngo ni strategique ndetse no kwigwizaho ubukungu nk'uko nabibabwiye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi.
Minembwe bahawe amabwiriza FRDC na coalition byanga byakunda byo gufata ako gace ka Minembwe. Ni muri urwo rwego rero ibyo bitero rero biturika muri axe zitandukanye hano muri Minembwe. Minembwe rero ngacyo twavuga muri aka gace wari mumbaza hano muri Minembwe FRDC, FDLB, P5 na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye hano mu gace ka Rurambo. Hano muri Rurambo ni naho Rurambo ni ukuvuga ngo en general ni muri groupement ya Rurambo mu gace ka Gahororo ahitwa Kageregere. Ubu ngubu iyo kuvuga hano Kageregere abahazi deja bahita bahumva ni muri Sheferi de Bafulero muri groupement ya Kigoma Tori na gari groupement ya Rurambo. Hano ni muri groupement ya Kigoma mu birindiro bya AFC M23. Aha rero ikigaragara iki gice cyo kubona cya Rurambo naho muri Gahororo ni muri Rurambo nayo groupement yaruze ibimukaba muri groupement anga ya Kigoma. Aka gace gatoya k'Akageregere ureba hano ni agace katano kagize n'umusozi n'ishyamba. Kageregere rero M23 n'abayitwa nk'ayijijisha isa nkaho yaretse vide kugira ngo aduyi naza ariwe FRDC na coalition baze bingirire muri le place vide bahite ko ariho bagiye gukomereza bagaba ibitero muri Minembwe centre. Kumbe icyo bari bakoze icyo bita ni fracking. Icyo bita fracking icyo bita fracking attack. Fracking attack ni ukwihisha umwanzi ukanamwataka, ariko kwifrackinga ni ukwihisha ukazimiza ibimenyetso noneho wazimiza ibimenyetso umwanzi akinzira aho ngaho azi yuko yageze noneho aho ari ndetse yisanzuye wa mwanzi uhari. Nuko rero FRDC, FDLR, FDLB nabo ba P4 na Wazalendo baje kwinjira muri ako gace akangaka nababwiye Kakageregere aho muri Sheferi ya Bafulero. Ako gace rero aho binjiye rero bazi ko batari mu birindiro, kumbe abandi barafurakinze deja. Ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru icyo AFC M23 babashije gukora kugeza kuri uyu munota uwacitse ku icumu muri ako gace aragenda ari kubara inkuru kuko bamwe baragoreka n'abo bahamutse ku buryo bamwe bajyanga ubwira kugira ngo byibuze uko biri kose babone uko baza kubona n'izo ikansori cyangwa se twabyita wenda ibijyanye n'abafasha ku bijyanye n'ihungabana. So rero bwana munyamakuru ibi ntabwo ndi kubivuga nk'umuntu wegeza, njyewe ibyo ndi kuvuga ndabivuga nk'umuprofesiyoneri kandi nk'umuntu ufite neza amakuru mu buryo bufatika. Aho amakuru yose uko azaba ameze haba ku ruhande rwa M23 haba ku ruhande rwa FRDC tuzajya tuyavuga uko amakuru ameze kuko kuri uca mu ziko bigushya. So rero bwana munyamakuru namwe bakunzi bacu hano rero byaje kurangira ariko AFC M23 mu buryo butunguranye mu buryo bufatika yakubise inshuro izo force zose muri report ya risasi na majeruhi. Nuko FRDC baguye bangana na 43, FDLB baguye ni 39, FDLR baguye bagana na 45, P5 baguye ni 42 na Wazalendo 89. Abo bose tuvuga imirambo yuzuye aho ngaho ku gasozi. Icyo nicyo twabasha kubagezaho mu makuru yabereye mu mirwano yo muri aka gace ka Rurambo. Murakoze cyane. Ndumva rwose hariya intare za Saramwe ndetse n'amadubu bakomeje barimo gukora akazi gakomeye cyane pe, nubwo izi ngabo nazo ziri kugabita, ariko burane nayo mpamvu ubona bari gukoresha ibitero cyane cyane byo mu kirere kuko hasi urumva ku butaka bari kubamara barashize cyane rwose. Aho ntacyo wibeshyeho ikijyanye no ku butaka ndakubwiza ukuri ikigaragara tujya tuvugisha amakuru yose nk'uko ameze. Ndakubwiza ukuri ikijyanye no ku butaka ahantu bashatse gusa nk'aho bajya kwirwanaho ntaho muri Mikenke, ariko kuvuga ngo ahandi hose wavuga ngo bazamura umutwe ku butaka ngo bafasha gake bakambuye AFC M23 no kwirwaneho kugeza kuri umunota biracyari yanga. Ndabona ibice byinshi byabayemo imirwano kandi niko ASV turi umugane ku butasi bwayo, dore ko nk'uko natangiye ubivuga uti buryo umuntu gukurusha ubutasi nibura urugamba muhanganyemo abafite 50 ya mbere abayifite indi niyo muba mugomba guhanganamo. Ndabona na hano muri teritwari ya Warungu naho haravugwa imirwano n'ubundi ikomeye cyane,
ariko ikaba ari n'imirwano rwose n'ubundi yagaragayemo FRDC, FDNB, FDLR, Wazalendo, bakaba rero ngo bagabye ibitero ngo mu gace bita ngo ni Chua, ngo ni Churuwe. Aha rero ngo ni ibirindiro bya M23 natwirwaneho, ariko ndabona icyitwa Wazalendo bahashiriye, ndabona icyitwa FARDC ndetse na FDLR bahatikiriye. Ingabo z'abarundi zo nk'uko Colonel Rugabo maze iminsi abivuga, ubanza bashinyitse amenyo rwose kuri iyo misozi nkurikije ukuntu mbona n'ubundi report ya risasi na mageruhi irimo kugenda ibigaragaza. Iby'iyi mirwano yo muri Warungu yo niki uri bubwire cyangwa se nayo yigeze kubadukurikiye? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ahangaha rero muri Warungu icyo nababwira cyo nuko ikigaragara Warungu iri hagati iyo kuvuga Minembwe, aho ngaho muri Warungu ni muri bya bice wumva AFC M23 natwirwaneho bafashe hariya muri Nzibira, bakatesha FRDC na FDNB amakonteneri arenga 20 harimo amabuye y'agaciro. Kugeza rero kuri uyu munota ntabwo FRDC yari yava kwizima kugeza ubu ngubu turi kuvugana. So rero icyumvikana uretse ayo mabuye y'agaciro dukomeje nuko nababwiye yuko ariyo itinerere, kuko barabizi neza yuko Sultan Makenga mu nama barimo Kamanyola na ya nama yabereye i Bukavu yijeje abaturage ababwira yuko byanga byakunda icyitwa umujyi wa Manyema Kindu, icyitwa Kisangani muri teritware ya Topo, icyitwa Walikale ndetse na Uvira, ko ibyo bice bisa ariyo yose bishobora kuba byajya mu maboko ya AFC M23 mu gihe guverinoma itaramutse yubahirije ibikubiye mu masezerano ya Gahenge. Kugeza rero kuri uyu munota bwana munyamakuru, turabizi neza ibitero by'abakomando babashije gutera muri Kindu ku kigo cyari iruhande rwa Petit Seminaire. Ayo makuru nayo ndizera yuko twagiye turubagezaho. So rero cyakora muranyihanganira ayo makuru sobora kuba narayakoresheje ku yindi cyamo, ariko niba ngombwa tuzongera tubabwira uburyo amakomando ya AFC M23 ubu tuvugana yamaze kugera mu bice bimwe bya Kindu ndetse no mu bice bimwe bya Otwele aho bitaza Watsa mu gace ka Mumbeli. So rero muri izo tekinike rero zikomeye AFC M23 ikomeje kugenda yigaragaza mu bice bitandukanye nk'uko n'ubundi guverinoma ya Kongo ibafitiyeho ubwoba. Ikigaragara ako gace rero kanzibira ni nako FRDC na coalition bashaka gukoresha kugira ngo bagafate bafunge inzira ishobora gukomeza Amanyema, ndetse binaborohereze gukoresha itinerero nanone yo kuza kugaba ibitero mu gace ka Minembwe. So rero bwana munyamakuru, hano rero nk'uko wari ubivuze, hano muri teritware ya Walungu, teritware ya Walungu na nimwe muri teritware ziri muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, kuko Kivu y'Amajyepfo ifite teritware 8. Muri zo teritware 8 rero harimo na Walungu. Iyi Walungu rero niziza Mwenga, niziza na teritware Walungu na Mwenga, aho ngaho baba n'uduce tuba turi hamwe duhana imbago, ndetse tugakomeza tugahana imbago n'Amanyema. So rero ikigaragara nuko hano muri Walungu FRDC, FDNB na Wazalendo, aba Wazalendo bari bayobowe n'umugenerale Otoprokurane witwa Jericho, byaje kuvuga ko muri iyi mirwano nabo bakomeretse bikomeye, ubuti sanye yose mwaza kumva bari kumubika nuko imboni yanjye iri ku mirongo y'urugamba bamaye amakuru. Muri ibi bitero rero bagabye babigatse mu bice bya Mirambula no mu gace ka Nzibira. Mirambula barazi, Mirambula na Nzibira na gace gahana ni ibice bihuza ariko byombi biri muri teritware ya Walungu. Aho rero ni mu birindiro bya AFC M23 na twirwaneho. Rero byaje kurangira ARC cyangwa se M23 na twirwaneho bashubije inyuma ibyo bitero. Buryo kuri ibyo bitero rero twaje kubonamo ripoti ya risasi na mageruhi. FRDC baguye 87, FDNB 66 na Wazalendo 70. Ubu tuvugana basize agatwe. Ubu rero turi kuvugana bwa munyamakuru, aho rero mu gace ka Mirambo n'agace ka Nzibira umutekano ni hose aracyari under control ya M23 na twirwaneho,
ku buryo babakomezanya imbere. Turaza kubabwira ibindi bice bari kurwaniraho mu makuru yacu akurikira. Nimuve ku mirongo, inshingano zacu ni ukubashakira amakuru amanywa na nijoro, kandi tukabagezaho amakuru y'ukuri nk'uko birangwa n'indangagaciro cy'imicamo yacu ya Eugene Official, nk'uko kirazira kubeshya, kirazira gufata umwanya w'abantu batwumva ngo tuwupfushe ubusa, ahubwo tugomba kubaha amakuru yo mu mpande zose kandi atukumbuye. Murakoze. Amakuru kaharira ko n'ubu ngubu mbona amakuru tukiyafite ari menshi cyane, ahubwo ko iminota ishobora kuza no kugenda ari itubana mike, ariko tugomba kwiyongeza tukayigarukaho pe, cyangwa se tukagenda yose tuyava imuzi n'imuzingo, kuko ndabona ubwo tuvuye aho ntabwo turagera muri za Kabare, naho ndabona imirwano yiri nayo imeze nabi, naho hari imirwano ndabona naho bahahondaguriwe. Ahitwa rero ubwo ahitwa imini hano za Karehe, naho twinjiye muri teritwari ya Karehe, amakuru naho aravuga ko ngo FARDC FDLR Wazalendo bagabye ibitero nanone mu gace bita ngo ni Numbi, mu by'ukuri naho ngo bahakubitirwa bikomeye cyane. Hari icyerekezo kindi cy'agace ka Chulwe n'ubundi ko muri Walungu mu zindi acte bagabyemo AFC M23 ubirindiro byabo. Mbona aho bageze no muri za parike za Kauzi Biega. Niko bimeze. Twibwira tujyana hano muri Karehe rero ho byagenze bite? Ndabona dusa nkaho dusimbutse Walungu na Shabunda, ariko reka dukomeze. Ye baba we. Oya. Rero nimba twakomereza oya, reka tubigenze uko tujya muri Karehe, n'ubundi naha turabigarukaho nabyo. Murakoze cyane, nta kibazo rwose, nge mba ndi tayari. Ikigaragara hano muri teritwari ya Karehe, FDC n'ubundi na FDLR na Wazalendo bagabye ibitero mu gace kitwa Numbi. Aka gace rero kitwa Numbi, hano mu kugaba ibi bitero hano mu birindiro bya AFC M23 mu gace kitwa Numbi hano muri teritwari ya Karehe, FARDC na coalition bari bagamije gufata agace ka Lumbishi. Bwana munyamakuru, aka gace ka Lumbishi ni agace gakungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro. Hari ikirombe gikomeye cy'amabuye y'agaciro kiranga Lumbishi. Icyumvikana rero nuko ahantu Lumbishi baherutse uwitwa Colonel Nsabimana aherutse no kuhasura, drone zirwa zimuhiga ariko ntizamufatisha, zihungira ahantu bita za Minova, ndahibuka cyane. Urakoze cyane. Rero hano Lumbishi rero ni ku kirombe cy'amabuye. Icyumvikana nuko Tshisekedi na Ndayishimiye bari muri gahunda ifatika cyane cyo gufata kwigarurira iki kirombe cya Lumbishi. Ni muri urwo rwego rero byaraye ngombwa yuko FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagabye ibyo bitero muri ako gace ka Numbi, bagamije gufata kano gace karimo aka gace karimo ikirombe cya Lumbishi. Aha rero ibi birombero by'amabuye y'agaciro basanze M23 yabiteguye nk'uko wafata inyama ukayitega ya nyamaswa navuze izina. Ariko ndakubwiza ukuri, muri ayo matusho menshi bari baje babaye n'abakoreraho tuvuge na bafata uruhande rw'ibumoso n'imbere, bamwe basa barwana n'abasubira inyuma barekura muri ka gace k'ikirombe, naho abandi bari ku ruhande mu murongo uzamuka bajya kubategera imbere. Ndakubwiza ukuri, iyo ni forme ni military form, ari ari izo ni military form, cyangwa se mu buryo abasirikare bitanga ku rugamba biturutse nuko babonye umwanzi yaje nuko bashaka kumurwanya. So rero hano muri teritwari ya Karehe, bwana munyamakuru, iko nakubwira nuko muri aka gace ka Numbi baje muri ubwo buryo babapanga. Aho rero iki byaje kurangira rero AFC M23 ikintu nababwiye tuju AFC M23 iriho imbere kuri FARDC, na niyo mpamvu FARDC usanga mu nkiko abasirikare bakuru abayobozi b'ingabo bagenda bashinjwa ubugambanyi. Mu by'ukuri umwanya umwe wanabitekerezo kuko n'amari ibintu byaba bifite ishingiro, kuko amakuru yose ari muri FARDC ipanga y'urugamba basanga AFC M23 tayari baraye kwibaba amakuru bayafite. Byarangiye rero hano AFC M23 ibasubije inyuma, babicamo FARDC 38, FDLR 45 na Wazalendo 54, hafatwa amatekwa 9 n'intwaro nyinshi ku ruhande rwa AFC M23. Usangira n'udakoramo babashe gupfusha abasirikare bagera kuri 3. Bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu
nuko nguko byagenza muri teritwari ya Kalehe mu gace ka Numbi ubwo FRDC na coalition bari bagamije kuza kwigarurira iki kirombe cya Numbi. Urakoze cyane. Aha, ndimo ndabona rwose igihe cyo kirimo kiragenda cyihuta, bitwihutisha rwose guhita dukomereza no ku yindi nkuru. Warugize uti rwose tujye tutageze ahantu bita Shabunda, ariko teritwari ya Shabunda nayo ikaba ngo rwose yabayemo imirwano ikomeye cyane. None ni ibitero bya FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagabye rero kubiri cyangwa se mu bice bita ngo ni Nyarubemba, bakaba bahagabye ibitero n'ahantu bita ngo ni Nyombe mu nkengero rwose ya Mayimingi cyangwa se Mayimingi. Aha naho ngo bahagabye ibitero, haro hakaba n'ubundi hari ibirindiro bya M23. Iyi mirwano yo nk'uko wari ubikomojeho byagenze bite, ubundi byarangiye bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ikijyanye n'amakuru yo nk'uko twabyiyemeje abakunzi bacu kubagezaho amakuru mu bice bitandukanye, ntabwo tuzaruhuka cyangwa ngo tugoheke tudakurikiye amakuru kugira ngo mu bice byose tubashe kubagezaho amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba, haba amakuru y'urugamba ndetse n'amakuru ya politike. Icyumvikana rero hano muri teritwari ya Shabunda nayo niyo teritwari imwe muri teritwari 8 zigize Kivu y'Amajyepfo. Hano FRDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagabye ibitero mu gace ka Nyarubemba n'agace ka Nyombe mu nkengero za Mayimingi mu birindiro bya M23. Ibyo rero bitero babigabye bakoresheje drone esheshatu zaje bwana munyamakuru, nuko bwazamutse muri ibyo bice za FRDC na coalition. Muri rero bijyanye na airport, izi drone rero uko ari esheshatu nizo zabanje advancinga mu birindiro bya AFC M23 hano Nyarubemba na hano Nyombe, bakora icyo bita sharing. Muri za sharing rero bakoze hari dusozi kwa turimo defense za AFC M23 babaye nk'abari bata na AFC M23 tayari bajyamye mu ndake. Ikigaragara nuko muri kujyama mu ndake bahugiye muri uko kuvuga ngo baze gukora sharing, ariko rero byarangiye rero hakoresheje muri ibi bitero birangira AFC M23 kudusozi kuri hirya gatoya muri iyo Nyarubemba naho Nyombe bari basize juste imbunda z'imisada zihanura drone. Muri izo drone rero uko zaje gukoresha enye bahise bazishyira ku butaka. Bwana munyamakuru, ubu ngubu tuvugana unarebye no mu cyano zindi zitandukanye wareba uburyo ibisigazwa by'izo drone enye ziri hasi, izindi ebyiri nizo zashoboye kugenda. Mu bitero rero bya infantry nuko bari basinganye n'ibifaru bigera kuri 3 n'imbunda z'imisada, ariko basanze M23 birumvikana yuko bari bazi yuko izo drone zabashije kubasegesha, ariko noneho babonye drone zimaze guhanurwa babaye n'abashaka gusubira inyuma, kumbe basanga AFC M23 tayari yabiteguye. Ndakubwiza ukuri, ni risasi kwa kichwa, ni risasi kwa roho, ntabwo ari ukogeza bwana munyamakuru. Ikigaragara hano nuko muri izo drone baragiye zaguye hasi, noneho izindi ibi bifaru uko byaje ari bitatu, bibiri babitwitse, kimwe nicyo cyashoboye kuba cyabasha kugenda cyabasha guhunda. Muri ripoti rero ari sofu na majeruye nuko AFC M23 na Turwaneho barashe FRDC 79, FDNB 53, FDLR 45, Wazalendo 41, hatwikwa ibifaru bibiri, kimwe kusubirayo ku ruhande rwa M23 hakomereka abasirikare 3 ndetse abandi bagere kuri 4 babasha kugwa ku rugamba. So rero nk'uko twababwiye nuko mu mpande zombi ripoti tuzajya tubona na ni nako tuzajya tuyitanga nk'uko ihagaze, ariko ikigaragara M23 yakoze ikintu gitego kidasanzwe hano muri Shabunda, ku buryo icyo mubwira cyo ibitaro bya drone ikigaragara nuko bigiye gusa nkaho bicika intege, kuko twagaragaza twakoze akazi gakomeye cyane. So bwana munyamakuru, icyo niko nabasha kubabwira. Uyo mubare ari mucyo abasirikare ba Kongo ndetse na coalition bakomeje kugwa kuri champ de bataille. Murakoze.
hanyuma reka tujye ahitwa ibeni naho haravuga ko umutwe uyu mutwe nyine w'iterabwoba wa ADF naru ngo wagabye ibitero mu by'ukuri mu gace bita ngo ni Kiyondiyo ya kabiri, ngo ni Kirindiyo ya kabiri, ni mu nkengero ngo y'umujyi wa Beni. Nk'uko amakuru ari kutugera ngo hakaba ngo hishwe abaturage bagera kuri 6 barimo rero abasivile 5, bakaba rero ngo bashimuswe, abasivile bagera kuri 5 bo bashimuswe, hishwe 6, abagera kuri 5 barashimutwa. Aha muri Beni ADF naru byifashe bite? Amakuru ufite kuri iyi nkuru byifashe bite bwana Ngoga? Urakoze cyane. Ikibazo kiri muri Beni kuri tugisanishije tukagendeye mu marangamutima, tugisanishije na Minembwe, ntabwo twaba dusa nkaho dukabije, bitewe nuko muri Beni uko bwije uko bukeye ni nako abaturage bakomeza kwitwa abatishwe bagashimutwa. Rero ku munsi w'ejo ikigaragara umutwe w'iterabwoba wa ADF naru wagabye ibitero mu gace kitwa Kirindiyo ya mbere na Kirindiyo ya kabiri. Ibi bice bya Kirindiyo ya mbere n'iya kabiri biri mu mujyi wa Beni, mu mujyi hagati ibaze. Aha rero ikigaragara nuko mu gitondo kare nko mu masaa 10 ADF nibwo yaje iza kugaba ibitero aho ngaho. Ako gace rero Kirindiyo ya mbere na Kirindiyo ya kabiri bari kuri metero zitarenze 30 n'ikigo cya gisirikare cya FARDC. Aha rero baje bayica abaturage, bayica abantu bagera kuri 6, barimo abasivili bagera kuri 5, abandi umubare munini utabashije kumenyekana w'abaturage ADF yabashije kubashimuta. Byabaye ngombwa ko abaturage bo mu bice bitandukanye byo muri Beni uyu munsi babyuke mu myigaragambyo ikomeye cyane yahereye mu bice bya saa 4 bamagana umuyobozi wa FARDC muri Beni, bavuga yuko ari guverineri ndetse n'umuyobozi wa FARDC ko batabashaka muri Beni kuko bananiwe gukemura ikibazo cy'abaturage bo muri Beni aho bicwa gupfunira bure uko bije aho bukeye. Bwana munyamakuru rero, namwe bakunzi bacu, ikintu cyabaye insoberamahanga nk'uko n'abaturage babivuga, barimo baravuga ati birashoboka ko ari umugambi wa Tshisekedi watwohereje ingabo za FARDC ngo zitumare, kuko ntabwo babyumva neza uburyo muri metero 30 hashobora kuza inyeshyamba umutwe w'iterabwoba ukagaba igitero ku baturage, bo bakaza kuintervena hateye abaturage bamaze gupfa, abandi bamaze kujyanwa iminyago. So rero bwana munyamakuru, gusa bakomeje kwiyambaza bavuga ati hamwe n'ibyo turacyatabaza guverinoma ya Kinshasa ko yakuraho guverineri ndetse n'umuyobozi w'ingabo uhari kuko ntacyo bamariye abaturage. Murakoze. Aha, ibintu rwose birakomeye, ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ndimo ndabona byakomeye. Tujye rero mu bijyanye na diplomasi cyangwa se tugere ne Kinshasa turebe uko imyigaragambyo ihagaze. Imyigaragambyo rero ubona ko rwose irimo abitwa ba Martin Fayulu, abitwa ba Sesenga, abitwa ba Jarike Kabundi, aba rwose ngo bagize iri huriro cyangwa se bahuriye mu cyiswe ngo ni C64. Imyigaragambyo rero bari gukora ndetse yabereye ahantu bita ngo ni Palais de la Nation. Iyi myigaragambyo ntago baje kuyivamo amahoro bwana munyamakuru. Amakuru aravuga ko rwose bamwe bashobora kuba bakiri mu bitaro bigendanye n'ibyababayeho muri iyi myigaragambyo. Ndagira ngo iyi nkuru nayo uyitubire imuzindi muzingo. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ubwo tubabikiye agate kamwe k'abanungu na Kabare mu mirwano yabereye. Dukomereze hano muri diplomasi muri iki kibazo gikomeye cyabaye mu mujyi wa Kinshasa. Hano rero mu mujyi wa Kinshasa bwana munyamakuru, ikigaragara nk'uko nabashije kubikurikira mu buryo bwimbitse, habaye ikibazo gikomeye cyane. Ku munsi w'ejo bundi ikigaragara nuko habaye inama ya guverinoma. Iyo nama ya guverinoma rero basaga nkaho bashaka gukorana ibiganiro n'abarwanya ubutegetsi bagiye gukora imyigaragambyo kuri Palais de la Nation cyangwa se ku nzu y'inteko ishinga amategeko.
biba ngombwa ko rero bo babwira aba opoza cyangwa se abarwanya amashyaka arwanya ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se batavuga rumwe, bababwira yuko imyigaragambyo yabo bayemeye ariko ko itemewe ko yakorerwa kuri Palais du Peuple. So rero ikintu cyabaye nuko aba opoza baravuze bati oya, twebwe tugomba gukorera imyigaragambyo kuri Palais du Peuple kuko niho abadepite bateganya kuzakorera inama yo guhindura itegeko nshinga. So rero birumva ko batabyumvikanye, biba ngombwa ko guverinoma ya Kinshasa ivuga ati rero uzahirahira aza kuri Palais du Peuple cyangwa ku nzu y'inteko ishinga amategeko, ibyo ari byo byose tuzakoresha ingufu mu kubihagarika. Nuko rero byagenze ahangaha rero muri iyi myigaragambyo nk'uko wagiye ubikurikirana bwana munyamakuru, byagiye bigaragara ahatandukanye, nuko abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ya Kinshasa aribo Martin Fayulu, Dalisi Senga, Jean-Marc Kabundi ndetse n'abandi bakomerekeye muri iyo myigaragambyo yari aho ngaho bahuriye, kuko abangaba aba banyapolitike ndetse n'abitwa ba Moise Katumbi we ntabwo yarahari, ariko ababo bari izete present. Aba rero nibo bahuriye muri rya huriro ryitwa ngo ni C64. Ni ukuvuga ngo ni ukurwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga by'umwihariko ingingo ya 64. Rero muri ibyo bikorwa by'imyigaragambyo mu mujyi wa Kinshasa kuri Palais du Peuple bahuriye rero n'ubu bagusenya bwana munyamakuru, kuko ubu tuvugana Martin Fayulu bamurashe yakomeretse ku isasu bamunyuze ku gutwi, byabaye nka bya bindi bya Trump, amaraso yarimo ava, biranagaragara aho yaganiraga n'itangazamakuru. Dalisi Senge wamerewe nabi ari mu bitaro, Kabundi Jean-Marc Kabundi nawe nuko nguko ari mu bitaro, n'abandi b'abarwanashyaka babo bashoboye kurasirwa muri iyo myigaragambyo, bamwe barakomereka, babiri nibo twabaye tumenya kugeza kuri kano kanya nk'uko Martin Fayulu yabigejeje mu itangazamakuru bashoboye gupfa. Ku buryo rero ibitaro mu bice bitandukanye by'ahangaha Kinshasa huzuyemo inkomere zituruka muri iyo myigaragambyo. So rero bwana munyamakuru, strategy noneho guverinoma ya Kongo yakoresheje, yiyambaje police, ifata FRDC ibambika imyenda ya gisivili, barangije bafata abarwanashyaka ba IDPS n'abandi n'ab'inzererezi twakwita ngo mayibobo z'abanywarumogi, baba aribo babafasha mu bikorwa byo kugira ngo babashe kurwanya ayo mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yarimo akora imyigaragambyo y'amahoro aho ngaho kuri Palais du Peuple. Nawe urabyumva rero akavyuka, ariko ko abaturage bakubitwaga, polisi nayo inabafasha batera amabuye bagira gute, ndetse na polisi nabo ubwabo babasha no kurasa amakartushe. Ni ukuvuga ngo ni cartouche rouge nagari cartouche blanche, ni ukuvuga ngo ni ukurasa isasu ndetse atari ya masasu akunda kukanga mu myigaragambyo. So rero bwana munyamakuru, ikero nicyo nababwira nuko kugeza kuri uyu munota mu mujyi wa Kinshasa ibintu birakomeye. Abantu bacitse n'ibice bibiri, uruhande rumwe ruri ku ruhande rwa IDPS na guverinoma, urundi ruhande ruri kuri uruhande rw'abaopoza. Ni nabo benshi cyane ko muzi ko Martin Fayulu niwe wari waratowe aza kwibwa amajwi, birumvikana yuko afite popularite, binageze no ku rwego no mu makuru dufite ko n'abaturage bafashe imyoro n'amacumu baravuga bati natwe noneho uko biri kose tugiye guhangana. Ikigaragara rero kugeza kuri uyu munota tuvugana nta mutekano uri muri Kinshasa, ihangana iracyakomeje, tuzakomeza tubakurikiranire amaherezo yayo, tuzagenda tuyabagezaho. Murakoze cyane. Yes, urakoze cyane bwana Ngoga. Ndabona igihe cyo rwose cyamaze kuba kidutwara, amakuru yo yari menshi cyane, ariko asigaye wanyemerera rwose ndetse n'abadukurikiye mwatwemera tukaza kuyakomerezaho mu yandi masaha mu kindi kiganiro gikurikiyeho, kuko ndabona amasaha yamaze kutujyana. Hari ikibazo Ngoga buriya ntitwakomeza mu yandi masaha? Nta kibazo rwose, jewe ndi tayari, kandi inshingano zacu ni ukugeza abakuzi bacu tukabagezaho amakuru. Murakoze. Ya, urakoze cyane, ubwo turaza gusubira mu yandi masaha. Murakoze cyane. Aha, kunze Jeune Official mwabyumvishe, musemaji uyu nta wundi rwose ni Ngoga. Hariya rwose ibintu aba yabikurikiranye,
nk'uko mubyumva rero amakuru arimo kugenda tugezaho ku bigendanye n'imirwano ndetse no hirya no hino ibintu ntabwo byoroshye n'aka na gato. Turaza gusura mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Mwe gusa icyo musabwa ni ukubana natwe, ni ugukomeza rwose kugenda mudushigikira muri aya makuru, ibindi byinshi tukaza kugenda tubigarukaho. Mwakoze kubana natwe rero, Nyagasani akomeze abarinde kandi abane namwe, turabakunda cyane. Ni umuhungu wanyu Fighter ndetse na Ngoga twabagezaho update, turabakunda cyane. Mwakoze kubana natwe, ciao. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Wari uzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi bakabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events.